Bos, ni customer nak refinance tapi dia tanya interest berapa lah? Okay. Kita Innocent Auto Sembah ada buat refinance Okay, normally interest kalau masuk bank 3 point lebih. Okay, kalau dia punya dokumen bank tak boleh accept, kita akan pergi kredit. So bank kita ada, kredit kita ada. Kredit biasa 5-6-7% bergantung kepada dokumen. Lagi apa dia tanya? Okey, faham. Dia tanya pula kalau kereta macam mana boleh refinance Okay, normally kita buat dalam 20 tahun punya kereta okay lah. Example lah, ini kita 10 tahun, saya boleh loan 9 tahun. Maksimum 9 tahun Kalau 17 tahun, saya boleh loan 3 tahun lagi. Normally, bank, you boleh pergi. Tapi dalam 10 tahun punya kereta lah. Tahun ke-11, 12 tahun punya kereta, 13 tahun punya kereta, biasa kita akan pergi kredit sebab bank tak suka kereta yang lebih 10 tahun. Okay, lagi? Lepas itu, amount loan berapa yang boleh dapat? Okay, amount loan ini satu question Kalau amount loan you orang nak PM kita boleh kasih awak market value. Tiap-tiap kereta market value tak sama Honda ke, Toyota ke, Nissan ke, Mercedes ke, BM ke, betul tak? Okay, amount boleh dapat berapa bergantung kepada you orang dia kereta dengan market value. Contoh, Mercedes ini boleh dapat 100,000. Okay, saya sudah dapat market value lah, you boleh dapat 100,000 tangan. Tapi dokumen awak boleh dapat 100,000 tak? You may gaji boleh cover 100,000 punya loan tak? Itu lain cerita So makna market value sudah dapat, you may gaji bisa serentak dengan ini loan amount. Kalau dua-dua ngam, kita boleh posit ini loan. Kalau tak boleh, downgrade sikit. So faham ini Ikut customer punya dokumen jugalah. So okay, dan dokumen juga dengan market value kita. Dan juga dia cakap tu dokumen apa dia nak minta dan syarat-syarat dia macam mana? Okay, normal saja. Refinance rupa you beli balik kereta sendiri. IC, license, gaji, surat pengesahan kerja, tapi nama nak bersih tak ada license tak apa. Nama mesti nak bersih. Gaji mesti nak masuk bank. Ini yang penting ni Ini dua kategori banyak penting. Nama bersih, gaji masuk bank, tak ada license, no problem. Dan juga ditanya kalau berapa lama boleh dapat result Okay, loan biasa dalam 3-4 hari. Nanti Puspakom lagi, apa-apa proses lagi, mungkin dalam 2 week you boleh dapat duit balik. 2 week. 2 week sajalah. Tapi dia jauh So mana area boleh cover Okay, kita Selangor, Batu Cat ada cawangan, Johor Bahru, Senai ada cawangan. So you utara punya customer pergi Selangor settle. Okay, kalau Serantan punya customer datang Johor Bahru, kita tolong you selesai. So dua tempat hanya untuk Semenanjung Malaysia aja. Sabah, Sarawak tak boleh cover. So mengenai refinance, nak cek market value, nak tahu you punya kelayakan, boleh call saya punya staff Eric. Ini dalam ada link bio dia. Free of charge kita free of charge. You hantar dokumen saja, 4 bulan slip gaji. IC. Kalau you betul-betul dengan grand kereta, saya sudah boleh kira you punya kelayakan dengan loan limit berapa. Sekian, terima kasih. Ini Auto Sembah, kita ada license kita kita ada license second jual kereta. So bukan scammer. IG ada, Facebook ada, SSM ada company saya, Google ada, boleh masuk tengok. PM kita ini Auto Sembahat. Saya Yin, ini Auto. Saya Ana.